pullo fuuta wi'i yiɗangol hoore mum wona añangol goɗɗo ɓay janano on wonɓe yeeso ma on. Musidɓe jamɓe kesi e wonu e moɗon kala ko wonɗon ka laalgal aduna mare maɗe to ɗon ñande nogay e tati le 23 novembre 2024 rendez-vous ka palais du peuple à partir de 10h ko hombo no woni nodditude, ko hombo woni arde ñawnda hakkillaji ɗe, ko hombo woni arde findina, ko hombo woni arde wallito woni o inneteɗo Karamo Sangare. Karamo Sangare no fiɓe andaɓen ko winduɗo o livre ɗo les mots pour les mots falteɓe on fof hara livre o no ko Amazon. Karamo Sangare buy e meɗen no yiyamo ko hoore weeyo, ko ñawdowo, ko fensitowo ko suumi, ko suusuɗo e kadi noon ko wakkiliɗo. Ko ngaari anndanɗa hoorema wona darde makko nden waɗi tun inde makko nden koko woni ka hakkil makko kin. Ko hombo woni Karamo Sangare? Karamo Sangare haray ko conférencier. Iɗo annon so yini noon conférencier ɗum ka pular woni annda hoorema arowo yewta e hakkunde jama. Ko windowo, ko français ɓen innata kon écrivain, ko créateur contenu ɗum woni sifa minen no min watta noon woɓɓe inna naalankoɓe mo bee eno faltori noon. Iɗon andi noon kadi Karamo Sangare ko wallitotoɗo yimɓe fii yewtugol ɓe ko honno ɓe wawata jokkude fii ɓe wawa feƴƴinde fii ɓe woni ko ente kon ni indépendance économique et indépendance personnelle. Hara noon himo nodditi jama dendangal ɓaleejo, dendangal africain jo, dendangal guinéen jo ɓay haray ɗon andi o feƴƴi télé Lumbumbasi on, o feƴƴiri télé caƴego ko waytata wa RDC Congo e Congo Brazzaville on wona Sénégal en e ko waytata noon. Haray noon himo habbi guinéen jo on fof ɗum woni le 23 novembre 2024 ka palais du peuple haray à partir de 10h wata mo tulto sakko hara ko goɗɗo fillantomo ko honɗum woni feƴƴude toon nden ñande. Ko homɓe noon noddita ɓen woni siko an ka waɗowo vidéo joni créateur contenu, woni sika a yeeyo, woni ka commerçant jo, woni sika waɗowo peintre woni ɗum woni honno ɓe honno pirintinayɓe, woni sika waɗowo art honɗum woni ɗum no woni ɓe moƴƴinayɓe sifa ɗiɗo saccayɓe, saddayɓe, sañayɓe, soñayɓe haray e foppe hino habba to. Woni sika jangowo ka étudiant itti sikka noon ɓe wonɓe jangude ko innete kon marketing, communication haray ko ɓen ɗon fof hino noddita ton. Sika noon artisanat jo, sika yimowo, sika kala anndanɗa hoorema ko hiɗa gollira golle hum anndanɗa hoorema har ko ya weeɓide kun ka hoore weeyo ɗum woni ka réseaux sociaux. Haray nde ñande Karamo Sangare no habbi on ton fi sifanagol on ko honno golleji meɗen ɗin, golleji moɗon ɗin hay enen wonirɓe Afrique ton ɓen wawata addande en enen kadi nafa meɗen on. Eɗen andi pullo Fuuta wi'i wo ko naɓirta goɗɗo jande ko fiyo o faamu o heɓa hakke makko on janngo. Ko honɗum taalibajo yahata tenana leɗɗe alarba wona fi kala mo ko jon ala leɗɗe ma o ala fayi makko tenanam ko jonnitugol hakke owti on. Awa noon Karamo Sangare noon no arde inna on awa hakke mum on ka hoore weeyo hara nayo wontum andi ko français ɓeyinta kon ka réseau ko ɓeyinta kon hara nayo wontum consommateur hara ko yon créé yo non kadi ko yon honno e ko yon waɗan hoore mon vidéo ji mon ɗin photo ji mon ɗin texte ji mon ɗin programme ji mon ɗin hara ɗin ɗum wawa on addande onon kadi goɗɗum o aray o fensitana on o sifano on ko honno fuɗɗorto ɗon de pas à pas ɓay kanko no wi'irta noon kanko ka vidéo ji makko ka yewtereji makko e ka livre makko ɗo suivons nos rêves car ils connaissent le chemin. Honɗum ɗum firi ka pular wo jokken tun miijoji faaleji meɗen ɗin jokken tun tamawuji hooleɗen gomɗinen ɓay haray ko gomɗinande meɗen nden ko nden ɗon sincanta en ɗatal ngal ko nden ɗon hollata en laawol ngol ko nden ɗon honno ko ngal gomɗinal ɗon ngal wakkilare ɗon konko enten kon pullo Fuuta enta kon wakkilare ko kaafa Allah aw haray ko kan noon kaafa ɗon noon soppantama baape ɗen aw haray fof no habba le 23 novembre 2024 ka palais du peuple à partir de 10h wota mo tultu sakko wona ko goɗɗo fillantomo woni feƴƴude toon kan